Ofundisayo uVabakshi Maharaj. Kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi usebenzise amathuluzi afana nalawa kusiza ngokuthi uthole izibalo ongaloke usebenza ngazo ukuthi uzikhuthaze umqondo ufike basubenza amaphepha akho ungabe usuthuka. Ngikunika isikhathi sokuthi ubuke lesibalo esinaso soyosenza siphinde sibuyela la sibhekisisa ukuthi sihamba phambili yini. Ayike isikhathi sokukopisha manje. Asibheke ukuthi besinani besino 6x abasiphewona saba no minus 6y ungixolele ngiyafunda eceleni ukuthi kanti ngitholeni saba no equals minus 24 baphinde basipho minus 5x minus 5y bathi is equal to minus 660 busibuka lesibalo uyazi uma uyazi i-timetable yakho ukuthi u6 no24 banento efanayo ngokuthi o6 bayangenelana u6 uyangena ku6 u6 uyangena ku6 u6 uyangena ku24 ubuka futhi isibalo singezansi uyazi ukuthi o5 la bayangenelana uya5 yangena ku5 u5 yangena ku50 manje uba nento ehalisayo ngempela ngokuthi uma ungenisa o6 la ngaphezulu uzosalela x minus y is equal to inamba ozoyithola la bawula ngezansi ufaka o5 bakho uzoba nani minus x minus y thola inamba yakho base kuba khona ukususana nokuhlangana kube lulu ukwenza isibalo sakho asike senze lokho ngempela ke sibalela eceleni njengoba sithi times la ngo6 kuyafana nokuthi sithi times 1/6 hayi ukudida kodwa ukuthi wethu times 6 kuyefana nokuthi sithi 1 times 6 ngakho uzobona ukuthi isibalo sethu kubalula kangakanani ukusenza uma senza ngalendlela okusho ukuthi sosalelo x minus 1 njengoba kade ngishilo u6 ka24 ungena kangaki ungena ka 4 ngoba naku sino minus sizofaka nakhona kulesibalo sigezansi se o5 bayangenelana ngakho kuyefana nokuthi u times 1/5 ngakho sizosalelo ba uma sifaka u5 wethu lapha ku minus 5x soba nento njengokuthi minus x lapha ku minus y soba nani minus y u5 ngena kangaki lapha ku50 khumbula ukuthi impendulo yethu zoba minus nanku 12 sesingasebenza ke manje uyabona ukuthi kuyayigqamela nje ukuthi khona ukususanayo ngiyathemba ukuthi usukususe eqala nakunami lapho kulelo phepha lami ukhombisa kona ukuthi hayi ngake manje ngathi usuyashesha nakunami kudala senza ibale njengalezi kuhle ukuthi uziphindile ukuze ufunde kanconyana asithathe lokho ngezansi phambi kokuba kube khona ukususanayo nokungasusana sithathe lokho ngezansi kuno minus konke akufani nalokho ngenhlo x wakhona upositive bayasusana y wethu u-minus no-minus usipha sisipha manje y ababili sino 2y minus 2y is equal u-minus 4 no-minus 12 u-16 kuhleke njalo ukhumbula ukuthi sifuna ukuthi y wethu uzimele sizofaka u-minus 2 wethu basusane sisalele y wethu sisabe u-16 and 2 sipha u-minus 2 u-minus 8 ncesa tick kepha ngabe siyawufuna no8 no-x wethu kwakwaba khona nje la senza khona isibalo sethu singawufuna u-x siyawufuna u-x asithathe noma isiphi sesiyazi ukuthi esikhaleni sika y seku-80 equal to minus 4 sithatha lesibalo esingenhla uhlazo isibhakabhaka sesisalelo sifuna ukuthatha u8 ngoba nesifuna u-x azimele njengenjwayelo bayasusana nanku x wethu positive 8 no minus 4 usipho 4 upositive kwamnandi kwalula kanje yawo x wethu u4 y wethu u8 ayabona ukuthi kuthande ukubalula kanjani ungaphinde buthanda uzithathe izibalo zakho
uqala maphansi uphinde uzenze ukuze ubone ukuthi nangempela lokho esikutholile ukuthi u-y wethu u8 ukuthi kwethu u-x wethu u4 kuyasiza na. Ngakunika futhi ithuba lokuthi usibukisise lesibalo usiqala maphansi ususenza wedwa ubone ukuthi kuyasebenza yini. Asithathe imiphumela yethu sifake la sibone ukuthi senze kanjani. Sithe u-x u4 sathi u-y uba u8 asibheke hehe halala.